A kako smo vam mi obećali, u emisiji imamo i glazbene goste, ali ovaj puta nam gosti neće ništa pjevati, nego će malo s nama razgovarati za promjenu. A nije to sve i podijelit ćemo neke Pa tako, imamo i neke CD-je. poklončiće za vas, tako da ostanite s nama, uskoro ćete vidjeti i broj negdje na ekranu, moram zamoliti režiju da se pripremi kad budemo spremni za dijeljenje albuma. Da ja ne duljim, s nama su dečki iz Kontra Efekta, znači Luka Gavran i Slaven Šimić. Došli su nam zapravo predstaviti svoj bend malo u nekom širem opusu i malo nas upoznati zapravo sa njihovim radom, djelovanjima i uskoro nečim što bi moglo napraviti možda malo i prekretnicu za sam bend. Evo, dobrodošli u emisiju. Ja bih vas zamolila da se sami predstavite i da malo predstavite dečke koje smo upoznali vani na hodniku, ali ne možemo se staviti u emisiju. Izvolite. Pa evo, nećemo se sad pojedinačno, znači mi smo band Kontra Efekt, znači 2015. smo osnovani, sviramo garage rock, blues i tako. Znači u band čine Slaven Šimić vokal, Ivan Horjan Horki je na bas gitari, Matej Lilović je na bubnju i ja sam Luka Gavran, gitarista. Šećer na kraju, jel? Pa, tako kažem. Evo, možda zanimljivost jedna, jeste vi svi iz istog mjesta, niste? Pa nismo. Pa to me sad zanima kako to funkcionira. Pa imam probaj u Donjim Andrijevcima, tamo nam je prostor, odnosno... Tamo vam je garaža. Biti kuća cijela. Jedna starija kuća koju smo uredili kao studio i prostor za vježbanje i tamo biti sve radimo. I snimanje albuma, i probe, i druženja, kupljanja. Pa nije problem. Članovi benda su većinom Andrijevci i okolica, znači odnosno Đakovo. 2 člana su bila iz Broda, međutim otišli su jedan u Englesku, Toni Štulić i Josip Grubišić, on je ošao studirati u Zadar. Tako da oni više nisu u bendu. Na njihovo mjesto, kako je Luka najavio, su došli Horjan Ivan i Matej Alirović. I to je sad ta nova postava i oni su iz Vrpolja, odnosno iz Trizivojne i iz Đakova. Ali to je relativno 10 minuta vožnja autom, tako da uspijemo. Sve se može kad se hoće. Tako je. Zašto taj naziv benda, evo mene osobno zanima, znači Kontra Efekt, ima li to kako skriveno značenje? Pa u biti i nema, jer mi smo svirali, čak odradili nekoliko nastupa bez imena. Jednostavno smo se skupili, počeli smo svirati i nismo htjeli izletiti s nekim imenom, samo onako. Smišljali smo tako imamo grupnu poruku preko koje se tako dogovorimo za probe i bio je razgovor isto to ime benda što ćemo, kako ćemo. U međuvremenu je svaka od doma, jel, smo se dopisivali, svako nešto radio i prebaci na drugi program, vrijeme je za džez. Da, to je bilo. Nešto dobro, kaže Toni, jel, bivši basist. Basist ima nekakav dobar efekt na basu, a nas dvojica smo u isto vrijeme komunicirali o imenu benda. Nešto smo mi kontra i on je napisao neki efekt, kontra efekt i zazvučalo je dobro, ostalo. Ne, stvarno je zanimljivo zvučanje. Da, meni se baš ime sviđa. Zvučanje, naziv. A između ostalog rekao si da ste nastupali, pa sad ajde idemo čuti gdje ste sve to nastupali i koji su vas možda veći nastupi obilježili vas kao bend i možda osobno? Veći neki nastupi, recimo bili smo u hrvatskom klubu glazbenika Saks, znači u Zagrebu. Tamo nam je bilo fantazija. To je baš bitno. Bitno, da, stvarno, put, druženje, sve bilo fantastično. Onda, znači CMC festival, Rock Marathon, kako ćemo ga već nazvat. Šta još možemo? Rockstarci, to je to. Rockstarci, Memorial, Krešić Blažević. To je sad nedavno bilo i prošle godine smo na akustičnoj večeri bili. Pa evo, s razlogom ste možda bili na električnoj? Pa onako fora je što smo prošle godine bili tamo na akustičnoj, ove godine na toj drugoj večeri. Stvarno nam je bilo isto druženje sa bendovima i stvarno je... Da, to je rijetka prilika da se u Slavonskom Brodu skupe glazbenici na jednom mjestu i da surađuju međusobno. Istina. Možda nešto više o djelovanju benda? Vedrine, imaš li ti kakvo pitanje? Ja imam kakvo pitanje. Onaj EP što smo spominjali. EP. Da, nedavno vam je izašao EP, tako se kaže. Pa da, to je to. Evo, recite nam nešto o tome. Pa EP je u biti skraćeni album, što bi mi rekli. Sadrži 4 autorske i 1 obradu. Baš ta obrada u biti majki. Imamo ih ovdje, da? Krvarimo do sada, to je nastup baš u zagrebačkom Saksu što smo svirali. Live je snimano.
zadovoljni smo zvukom i u biti kako je to sve ispalo, dobili smo čak odobrenje. Evo, kod Pa lijepo izgledamo ono na zadnjoj strani. Potrudili to smo nećemo se. pokazivati. Pa bolje, da, možda. Jesi siguran da želimo? Evo ti okreni, molim te, pomozi, okreni. Pa evo, pogledajte ove momke ovdje, gdje okrećem, aha. Evo vidite, baš smo se potrudili za ovaj fotoshooting, izgledamo Nešto stvarno ste mi gore. blijedi A blijedi, a možda od pudera, od ne znam, nečeg. I šminkali ste se? Ma nismo, zezam se. To su sve reflektori. Da, Ali to su to mi reflektori. je normalno, sad kad postanete malo popularniji, šminka je Pa ja sam uvijek za samo maži, nema uopće problema. Evo, kako je bilo raditi na nečemu ovako? Imate, znači, živi dokaz vašeg rada. Kakav je to Izazovno. uspjeh? Da. Izazovno prije svega jer sami smo sve radili. Znači od snimanja, znači svi iz benda sami smo snimali svoje instrumente, produkciju i master sam radio ja. Odnosno, kad sve zbrojimo oduzmemo, znači to je plod samog benda, znači niko, ali apsolutno niko nije imao prste u tome, od pisanja pjesama, aranžmana, produkcije, kavera, dizajna, čak smo se i slikali sami. Sve živo. Samim time i vjerujem osjećaj bolji jer znate da je to baš... Bila je borba, bilo je nezgodno, na 100 problema smo naišli, ali smo uspjeli izgurati. Čak i spot koji ste imali priliku vidjeti na početku smo sami radili. Smijem reći, 80 kuna troškovi spot. 80 kuna, da, stvarno, to je dobro što je rekao. To je, znači, rakija koštala 80 kuna. Pa dobro, i manje čak. Uglavnom, spot je sniman u potkrovlju ili tavanu. Tavanu. Znači, improvizirani green screen od stolnjaka, onih svatovskih jednokratnih, do, ne znam, reflektora od kartonskih kutija i alufolija i papira za pečenje, sjenila i tako. Noć prije smo bili u Karikarima. Pa smo pokupili sve rekvizite. Maznuli ovaj stoljak. Eto, sad mi se ispričavamo. Još je mastan čak i svatova, što je nevjerojatno. Znači nisu oni samo band, oni snimaju spotove. Idemo po svatovima i svašta. Šta god treba, mi smo tu. Ja, svaka čast. Evo, nemam komentara, zapravo nisam ni znala tu informaciju. Mislim, bio je meni Luka u emisiji, ali nismo stvarno išli u dubinu samog snimanja, samo sam znala da ste sami radili to, ali ovi detalji su vrlo zanimljivi. Inače nam bendovi ne otkrivaju takve sočnosti, masne. Mi smo ponosni na tu našu borbu, tako da kažem, tako da... Užitak je. Neka svaka čast. Evo, možda ste zapravo i onda pravi primjer nekome ko kreće u nešto, da... Možda nekim klincima tamo, ko što su obzirom da je nama 80 bili kuna neki. spot. Da, može se. Ali ste sad srušili posao onim ljudima koji snimaju spotove. Neka je, tako im i treba. Kad naplaćuju premasno. S obzirom da, evo, snimili ste spot, reakcija publike kakva je bila. Između ostalog, čula sam da ste prodavali majice, nešto da ste radili. Zanimljivo. I jednu super stvar koja se meni sviđa, s obzirom da sam, evo, pušač. Za cigarete je bilo onaj mali, za prikrivanje onih ružnih fotografija. Iskreno da ti kažem, ja sam isto pušač i nisam nikad slađe pušio od kad su te slike na tim kutijama. A i onda je to Slaven ovamo tamo, hoćemo li nećemo te sličice prodavati. Dijelimo sličice, ne prodajemo. Eto, došli smo na ideju, malo se gerila marketing, što bi se reklo. Gledamo svakodnevno nešto osmisliti što bi pomoglo bendu da dođe što većeg broja ljudi. Tako da je bila između ostalog i ta sličica, odnosno logo benda, naljepnice koje se to lijepi na to nezgodno mjesto na kutijama. Bile su i majice neke? Da, imamo, u dogovoru smo s jednom firmom iz Splita koja nam radi komplet taj promotivni materijal, odnosno merchandise, kako li se to već kaže. Znači, prodaju naše CD-eve, majice, bedževe, magnete. Biti sve možete pogledati kog zanima na našoj web stranici, imamo web shop. Ili, eto, podržati band kupnjom CD-a direktno od nas. Da, istina, to je zapravo nekako možda topli pristup ljudima, evo, kroz te neke sitnice, s obzirom da je danas marketing jako bitna stvar u bilo kojem poslu. Neki je možda naporniji ili, kako da kažem, stalno to puštaju ili svira. Vi onako idete, šuljate se sa svih strana i polako ljudima sjedate. Moraš biti možda malo i dosadan, ali čuj, drugčije ne ide. Kad smo već kod toga, publika je već odavno prihvatila vaš stil i vaše pjesme. Kako vam je to uspjelo i da li je to bila od samog starta onako borba da se probijete malo i to ili jednostavno onako išlo svojim tokom?
Pa mislim baš kako ste rekli, polako i šuljali smo se. Polako, ali sigurno. Da. Mislim da se nismo nešto previše nametali, niti... Ali evo izgleda da netko zna za vas, pardon što te prekidam, imamo poziv. O, super. Već? Netko želi album. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, kako ste, kako provodite nedjelju? A pa uz vas je u Skalicu. Aha, evo, znate li možda za dečke od prije? Pa ne znam, ali čujte, jesam malo starija generacija, ali volimo se i mi malo razdrmati uz ove mlađe. Bože moj, Svaka čast. kako je to ima veze, to uopće za rok nikad nije Vedran kasno. se možda malo Tako je, izmiče. Vedrane, za rok uvijek ima vremena. Tako je. Istina. Rok je Nema sve godina, vremensko. znaš kako se kaže, živiš kao osjećaš se kao mladost, nisu bitne godine. Tako je, svaka čast. Još samo- Kako vi komentirate ovo što su dečki, znači sami su napravili svoj album, sami snimili spot, da li je to Svaka im čast, u današnje vrijeme to treba biti majstor. svi onako drugi, ono, ma evo, pare nekom Nek mi drugom, neko nek drugi on to napravi, riješi, da. a... Ma trebamo Vedrane i novaca. To je to. Ma, Ali evo. u današnje vrijeme ja mislim da je bolje imat nego ne imat. A dobro, Takva su evo. vremena došla. Ako si ostao bez posla, onda odakle imaš. Da. To sam čuo neki dan foru, kaže kako je vrijeme došlo bolje imat nego ne imat. Mi smo ovdje valjda navikli ne imat, pa onda ni ne skužimo kad imam. Kako Samo god može ime i imali ili prezime. nemali, evo vi ste osvojili ovaj EP od Kontraefekta, pa ostavit ćete... Puno hvala i želim im puno sreće i uspjeha u radu. Hvala gospođo. Hvala lijepo. Vaše ime i prezime? Svjetlana Stopić. Svjetlana Stopić. Stopić. Da. Evo, čestitamo. Hvala. I uživajte u roku i prodrmajte se, kako ste vi rekli. Malo kilo da skine. Pošaljite nam snimak kako ovoga. Slušaj najglasnije. Neću, Vedrane, to je žalno. Nećemo nikome puštati, to ćemo samo ja i Gabriela privatno pogledati. Da mi recite, moram doći, jer ćete mi poslati. Evo, ako nije problem, možete i doći gore, uvijek možete pokupiti svoj A album. tu sam ja iz Čekat Malog će vas na Pariza, ja sam recepciji. susjeda. Pa onda može. onda. Vi ste htjeli da vam Vedran donese album, sigurno. Puno sreća, vama ugodno popodne. Hvala lijepo, Prijatno. ugodan dan. Eto Evo. vidiš. Imaš i ti obožavateljica Vedrana. A tko ti je to rekao? Pa gospođa uopće Gospođa, nije rekla da je... Vedrana, mene nije ni doživjela. Pa dobro. Ja sam jedino žensko u emisiji, tako. A zbilja stvarno. Da, šalim se. Evo, pozdrav gospođe i stvarno svaka čast, evo što se drži i što je moderna. Vedrana, si ti možda uvrijedio sad? Nisi? Zbog? Zbog toga što sam rekla da imaš obožavateljicu. To ti treba biti onako. Aha, onda A ti si već zaboravio, ti si krenuo dalje. Idemo mi dalje s pitanjima za dečke, pa čovječe, ima još puno tog što mi želimo saznati o vama. Slobodno. Dakle, vi ste zapravo tu da bi se otkrilo na kakvoj ste poziciji trenutno u jednom natjecanju. Pa idemo malo ispričati više gledateljima zapravo o tom samom natjecanju. Pa evo, šta još mogu napraviti da vam pomognu i u tom smjeru? Pa znači, prijavili smo se na Zasviraj sa Žujom se zove ovaj event. Znači, prijavljuju se bendovi iz čitave Hrvatske, regije, kako li već hoćemo nazvat. I mi smo ušli u top 20. I drži ne daj, kako se to već ide, zauzeli smo prvo mjesto. Svaka čast. I trenutno smo na prvom mjestu. I znači, glasanje traje do ponoći. Znači, Danas? Do večeras? Da, do večeras. I ljudi, gdje trebam gledati? Tamo je. Glasajte, odite na Facebook, znači nije teško, ne oduzima puno vremena. Kontraefekt spot i tipka glasuj, glasaj, kako li već Glasaj, piše. nisu napisali. Glasovanje. I vama ono ne oduzima puno vremena, a nama znači ogromno mnogo. I šta ako pobjedimo? Evo ja ću I sam da, prvom prilikom. I ako ćemo u pauzu. pobjedimo, idemo svirat znači, na In Music. Wow. Da. To je znači želja nama svima velika. Line-up ove godine je ogromanski. Kings of Leon sviraju, meni najdraži bend. Znači, već sam rekao da ću uokviriti patike. Ako stanem tamo... Na isti stage. Na istom stage. Prosti, samo znači prvi dobiva nagradu da... Pa evo mogu ja pojasniti detalje. Znači, prošli smo taj uži izbor, odnosno žiri izabire bendove koji će uopće ući u nekakav uži krug. To smo prošli i sada je u biti na publici da izabere u prvoj skupini je 20 bendova i prvi iz te skupine ide u finale. Sad nas, ako zadržimo prvo mjesto, ljudi glasajte, ako zadržimo prvo mjesto, idemo u finale, u Vintage u Zagrebu su finali i pobjednik finala ide na In Music.
U biti u finalu je 3 benda, ako se ne varam. 3 ili 4, mislim da jedan ide po izboru žirija. Da, to kako se oni dogovore. 3 publike i 1 žiri. Ali dobro, s obzirom da vas je žiri prepoznao u startu, znači da je to već veliki pomak. Pa nije žiri, više ljudi. Mislim u prvom krugu. Da, jel u ste prvom uopće krugu ušli? da bi ušli u tih Da. top 20. Međutim, evo, kažem, preko Facebooka slali smo ono, Ma ne znam. to je zbog ove slike na albumu. A moguće i zbog te Ljudi slike, da, glasaju, čak ne to znam, je da to. Štulić je tu najzgodniji. Da nismo spomenuli, Slava. Jesmo. A Jeste na jesmo, početku, već jesmo, jeste. dobro. Pa tako da, Kakva ljudi je- hvala. Kakva je trenutna situacija? Da li ima točno brojka, jel? Pa, Jeste li u Znači, daleko u vodstvu ili je to još trenutno, naprijed? zadnji put kad smo gledali smo imali preko 1000 glasova. Wow. Mislim da drugi za nama oko 800 nešto. 850, tako ne. A od treći i četvrti zaostaju 300-tinjak. Mislim da imaju 300 možda glasova. Pa da, da. Tako da, mi... Ja mogu još samo jedan- reći da ste došli u emisiju u pravo vrijeme. Pa, ja mislim. Sad ljudi pa, lagano... Što je, Svaki Kontra like efekt, se računa. Facebook, što je like. zapravo zanimljivo, mi smo davno dogovorili da će oni meni jednom doći u emisiju i ne znam prije koliko smo mi dogovorili datum. da, I stvarno, evo, ovo je tajming. Nisu To mogli se bolje sve doći. nešto hoće. Da, vidiš se kako tako to ide. odigra. Znači, Super. zanimljivo je. Htjela sam zapravo ja još pitat, možda osim samog natjecanja, koji su vam dalje planovi? Postoji li možda mogućnost snimanja nekih novih pjesama? Ne znam, gdje vas možemo čuti? Čekaj da Skorije skupe vrijeme. ponovno 80 kuna, čovječe. Pa nije to samo tako. Treba, Pa, znači, uštedi 3 bureka za vikend i što pripremiš. sad? Koliko ti imaš novac u sebi? Pa skupit ćemo. Ćemo sasvim Ja imam pjesmu. 30 kuna. Ako prodamo 2 CD-a sad na izlasku imamo. Eto, onda možemo Imamo odmah još idemo jedan na posao. CD Da, za slobodno pokloniti, možete pa zvati. evo, primite se telefona kako bi postali vlasnik još jednog ovog drugog Pa da se CD-a. i vi malo prodrmate. Možda imamo nekoga već. Imamo neko? Ništa. Nemamo. Evo, idemo. Sad sam tek rekao da ljudi zovu, bit će evo sad Dobro, ne, 10, sad ti 9, malo namigni u kameru. 7, ne znam šta je tebi danas. Mogu ja još Ma nešto mene ti žene zaustavljaju na ulici. Naravno, izvoli. Pardon, mi se ovako malo zapričamo. Znači, najvjerojatnije još detalje nekakve čekamo. Trebali bi početkom 5. mjeseca imati promociju albuma u Slavonskom Brodu. Odnosno preko udruge glazbenika, nove brodske udruge koja je u osnutku. Tako je. Znači, uskoro bi mogli znati detalje, ali za sada ono što znamo je da je početak 5. mjeseca, vjerojatno prvi vikend u 5. mjesecu, najvjerojatnije u Centru mladih, ali evo, da ne bi neku dezinformaciju proširio, sačekajte još malo, provjerite na Facebook stranicama ili službenim stranicama točno kada. S obzirom da vam je ova pjesma, ja bih se izrazila tako malo žešća, ima neki svoj groove, ima neku svoju težinu i kroz cijelu pjesmu se proteže, to je kako sam ja to doživjela i zapravo nije dosadna, jel ono, možeš to slušati od početka do kraja, to je moj osobni dojam. To je dobro. To sam ja tako doživjela. Da li nastavljate u tom smjeru ili će možda biti koja laganija, možda Slaven pokazati neku svoju romantičniju stranu u snimanju spota? On je romantik, okorjeli. Pa u ovom spotu baš Pretjeran. izgleda onako... Aha, to je onako malo kao strašno, znaš, ali imamo recimo jednu baladicu, Pogled preko ramena se zove, znači to je on je baš tu mila duša. Do refrena. Do refrena, ali do Šta onda refrena. se- Onda I se onda opet možeš. pokvari, eto, štaš. Da, još prilika možda za pogled preko ramena. Postoji mogućnost, još smo nekim idejama da snimamo, odnosno namontiramo spot od nekakvih live nastupa koje smo do sada imali. Tako da, eto, nadamo se u mjesec, 2 dana da bi mogao još jedan spot. Dečki, mi vam se zahvaljujemo na gostovanju. I mi vama. Želimo vam puno sreće kako u daljnjoj karijeri, tako i u ovoj skorijoj večeras da ostvarite to prvo mjesto, da nastupite, kako si rekao, u In Music, znači. da nastupite na In Musicu, a i to bi mogla biti velika prekretnica Pa u našim životima. vašem, pa i u životinje. Ljudi, glasajte, ne smijemo past, do ponoći još, budite To je taj dobri, entuzijazam. živi, zdravi, pozdrav od nas dvojice. Evo, s obzirom da je ostao jedan album, smijete ga sad prodati nekog? Ima 80 rješćemo kuna mjesta za album. da. Šalim se. Evo, mi idemo lagano na reklamice, pa nakon toga možda nekoga i opet nagradimo ne sa CD-om, možda s nečim drugim, pa ostanite uz nas.